بریا چند روزان لباجار دوکو لتاخ سرالدان زارویکا کش لبردری مال دیار نامینه ونداده با. یکم کنال جی باوی وی کچه دنگ خوی گاندیه کنال انارتی بویو. انا جی اف زارویا کش ناتیه دیتن. اتنها دا جی هر بریکا مایکا کنال انارتی دیسان دخازه. هر کسی دنگو باسه که جی کچاوی بزانه با. براوای که با. او رازیه. فیسبوکی عالم کدره و بنوی وی کچید کرد نبن من. ابنوي في كتشيت كذا في كشوت يديدن فلان مركزي فلان جهتي فلان عردي في ساعاتي أو كتيا كوميرا كي أفخر درا وشبونينا أفخر كيجي خير هوري كورا قال من وك مروفي من وك أف تلفزيون فيد دف ما يعني أفخر كي خير عامة ويادو تشي ديارين حتى بيجوا بوكيشومن الرهبریا پلیسین پارێزگا دوک جی بەرزەبوونا vêkeçê bi metirسî nizanin û dibêjin. Dîvçûn diberdewamîn û wê careka diye ev keçe bêdîtin. Mîna mêvan bu mavê 5 roja polîsên me berdewam dîvçûn û lêgeriyaniyan hemî piştîn xwe belê hetanûke ya bê seroşîne belê me divêt xelkê xwe dilniya kêin û piştrast kêin ku çi rêdanên nexwastî nînin înşallah û kesê dî نهات یا رواندن کسی نهات یا خطف کردن و کوکو تورن جوگی دا و پیجن فیسبوکی دا بالاوی چه راستیه کوچه اساسک به هندینه و دهوکی آرام و انشالله دب آرامی مینید. 5 روز به سر دیارنمانه مینه سالک و ششمهی در باز دبویا ناجی هیچ دنگو باسه که دل خوشکر نبویه. نجالیه خلکی و نجالیه دزگهن اولکاریه و بابه ویجی دبیجه. جه چاوری کرنا کچا خو ماندی بونه. او کلانا میناتی دا دیار نمایو بویا کلانا کا رشو تاری لبرچاون دیکو بابین مینای. بردوام جی چاوری دیکو بابین مینای لوی که کجاردن کچاوان وگره ماله. اگر نه و افجه ببن نخوشترین جهد جیانا دی بابین مینای دا. عبدالصمد رکانی NRT دهوک.